8, 9, 10, 11, Dali lang sir, 12. dali lang sir. Dali lang sir. Na may video na. Ay, Kinahanglan dahil maghatag og kwarta na video. kadali lang sir ha, pa-explain na sa ko sir. Dili na pa sa kuha sir. Lakaw dito, yung lakaw na na imong kwarta. Basigon sa pay mabuhat na ko si muharon sir. Dili Mas may pang mulakaw ka dire sir. Bahala ko ikaw nun sir. Yung video-videohan mo ko ninyo. Agoy, kaluoy yan niya oy. Unong sa. Naog sa god. Ay kuya, mayong hapon. Ang hapon sir. Nag-usaw ka diri kuya? Gikan ko nangahoy. Gikan ka na nga hoy. Oo. Unsa man ni diri kuya kanang imuhan ning payag diri ah? Dili sir. Unsa man ni kahoy kuya? Akong isugnod. So unsa ka diri kuya kanang pamilyado ka? Oo lagi sir pero mga bata na lang nasa kuha. Akong asawa nilayas man. Nilayas imong asawa. Oo bago lang sa kabulan ra. Unsa may panginabuhi nimo diri sa bukid kuya? Na mangurnal. Ang urnal. Asa man imong asawa day karon kuya? Nilayas lagi sir. Nilayas? Oo gibiyaan sa Unsa may hinungdan kuya ngan gibiyaan man kasi imong asawa? Tungod ra sa kabit. Uy, nangabit ang imong asawa. Oo ni kuyog og kabit ba. So bali ang imong anak karon nasa imuha. Ako'y nagatiman. Pila gani ka imong anak? Tulo ka buok. Tulo? Bay isa ka laki. So grabe, paita sa imuhang kahimtang oy. Mga pila na pod mo katuig nga nagbulag sa imong asawa? Bago ray sa kabulan pa ni Agi. Ay, isa ka bulan tong niagi lang. So wala lagi kuan kanang chance nga magbalik mo. Wala na kay ni kuyog naman siya lain. Ni kuyog dito sa laing laki. Oo. Anggoy kaluoy sad niya mo kuya no. Lagi. Asa man lagi ka ng saging kuya? Dito sa ubos sir akong gi tuba kay panihapon niya. Wala na kay makuha ang bugas. Wala na kay bugas ga. Ay, wala na po kay bugas. Oo kay mamang ko kahornal karong si Manaha. So makahornal ra tay ka diri ano og kuan. Oo nay magpa-trabaho sa kuha. Tag sa kadlaw ra pud. Dili perminti imong trabaho. Perminti. So kani saging mo na imong panihapon. Oo lutuon ako na niya para sa mukhang upat mukaon na. So upat ra mo mukaon ani. Luya sad sa imong kaimtang kuya. Uy, pwede ko mangayos imong saging kuya? Oo pwede man pagkuha lang. Sige salamat kayo ha. Karela lang sir. Ganiha ra magasing pangutana. Kinsa day ka? Ako sir, taga Davao ko, nagapangita jud ko deserve nga tabangan ba. Kay karon kay ikaw man akong nakita diri sa dalan karon kuya. Mao ni karon nga gihapitan ti ka diri Kay ang ako among kuya ang intensyon nako gusto ko mutabang sa mga pobre diri sa bukid. Mao ni karon nga ikaw kung gianha diri mao na nga sige ko pangutana sa imo ug unsa ang imong sitwasyon diri Mao ba sir? Salamat kay nga niabot ka diri sa mong area kay diri nga area sir daghan jud kay pobre diri sa Manako. Daghan kay kag mga kaila diri ang pobre no. So sige kuya, kana kuya ako na sila adtuan sunod adlaw. So karon kay ikaw man akong nauna nga naanhaan diri karon kuya. Mao ni karon kuya nga gusto ko mutabang sa imo Okay ra ba sa imo nga ikaw kung tabangan karon? Okay ra kayo sir. Salamat jud kayo sa tinuod lang sir. Mao ra gyud niya mong panihaponon unyang gabi Mao ra gyud ninyo panihapon unyang gabi Wala naman pay bugas ang naay bugas nga nabilin diha para ugma pamahos bata niya. Dalon nila sa eskwelahan. Paita gid sa imong kaimtang no. Karon kuya anak kuya hatag nga gamay nga tabang kuya dili man sa ingon nga dinagko ni kuya ha. Gani kuya. Tama-tama ra gyud ni nga makatabang ko sama nimo sa imong sitwasyon karon. Nagapangita jud ko mga pobre karon mga deserve tabangan karon kay ikaw man ako nakitaan. So palihog ko sa kamot kuya kay salamat kay sir. Salamat kayo. Gamay nga tabang. So kani kuya dili man sa ingon nga dinagko ni kuya ha. Tama ra pod ni nga pangdagdag lang pod sa imong pamugas sa imong pamilya nimo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dali lang sir. Dali lang sir. Dali lang sir. Na may video na. Ay, kinahanglan dahil maghatag og kwarta na video. Kadali lang sir pa-explain na sa ko sir. Kaning video sir, mao gid ni akong panginabuhi, naga-video ko sa mga deserve nga akong gipang tabangan. Mao ni karon nga actually sir, vlogger ko sir. So mao ni karon nga gibuhat nako nga habang nagatabang ko sa mga tao, nadyo video kay mao man pod ni akong panginabuhi og walay video, dili pod makakita ang ako ang mga follower nako.
Dili pwede sir kung nahimo na nimo sa laing tao ayaw diri sa kuha. Ay, dili lamang suko, sir. Ang ako, igo radyo kumutabang, sir. Ay lang ikalain, sir. Kaya ako, ang intention, sir, igo radyo kumutabang sa mga pobre nga sama nimo sa inyong sitwasyon karon, sir. Maragid ang ako, ang intention sa mga pobre, sir. Video, may igo ako mo video. Ano lang, kay bot anong naon, sir. Ug why video? Unsam po ako ang panginabuhi nako kay bot anong naon. Maumpod ni ako ang panginabuhi nako kaning vlog. Dili sir, dili na pwede sa kuha sir. Lakaw dito, yung lakaw na na imong kwarta. Basigon sa pay mabuhat na ko si Muaron sir. Dili Mas may pang mulakaw ka dire sir. Bahala ko ikaw nun sir. Ng video-videohan mo ko ninyo. Dili lang. Lakaw dito sir. Lakaw na. Relax lang, sir. Dili lang gud ang mga sugo, sir. Kaya nga ako, sir, mutabang radyo ko, sir. Dili lang kay labay ni mong kwarta, sir. Kay but anong naon og ni kuan pa lang kaganina sa kuha nga dili ka pwede nga dili ka mo dawat nga kuan tabangan so ni sulti unta ka sa kuha kay para mubalhin na lang ko sa lain pod ba mangita na lang ko sa lain nga ako matabangan. Dili. Lakaw na dito sir. Basigon sa pay mabuhat na ko si Mua sir. Saman sir. Dili lang. Lakaw na dito. Lakaw na ako manginahanglan sir. Sige, pasensya Bahala kayo. ko ikaw nun. Sige, Sige sir. na. Pasensya kayo. Salamat sir, na lang sir. Lakaw na dito sir. Basigon sa pay mabuhat na ko si Mua ba. Sige, sir. Bahala ko ikaw nun sir. Wala problema, sir. Kay buto nung nahon na dili raman ikaw ang tabang tao ni video. dili raman ikaw nga. Sige lang, sir. Kay sa tanan nga akong ipantabangan, sir. Ikaw ra gid ning react, sir ba? Igo. Dito sir. Igo ra gani ko mutabang. Masuko unsa man taon na siya, Tara, manguli ta. Mangita tag kuan deserve nga tabangan. Grabe to ana, Stricto ha bagayo, mo pay tabangan, mo pay masuko. Unsa man taon na. Ay klaro. Unsa man na ada videohan di ay niya masuko. Sila na di mga tao nga kuan ignorante og video. Sige sir, salamat kayo sir.